chi bai vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Pathian thu ikut ding Lamin ati Tluk che Chuan ti hi kan zir ho le don ani he thu hi lalpa nen kanin pol na atan lo mang changkai le thevela Vawiin nia kan dama kan the ni phot Chuan ama lalpa Pathian chi bai buk turin a in ipan thewang u o Pathianin Vawiin hunte kai Hruai cheu selati kan du sak chewa Pathian ni chi bai kan buk cheu ani chanchin thama thai jek bunga chang som thum thu hi lo ngai tha ila tin ikut ding Lamin ati Tluk che Chuan tan la pai dai ro itaksa apu magehena akal ai Chuan itaksa peng pakhat boral chu itan athazo kani lalpana thu malsom ro se amen Mizoram hian Bible abob lokala a zuin thin simdu sim thei silo kan chiar tak mathai bunga chang som thum thu ataka bo zui tamaya zuno dom nakut tan tamai hi soituran lo omto thin tlat maya ke po in karia a tarlan kher ero atha om love Pathian thu abob lokala hi la om thin ani fiam thuinan sui thina mi pakhatin aril rubei dong lutuk kha lalpa I o min hriat ro Bible ka kewanga ka mu masak per chui o ka nga yang atia Bible kewa ti Chuan Judais kariota chu avain ok hlumta ti lai kha chiara Pathian o ni theina hresilo lalpa hei hi chui o ni thein ka helo chuwang chon I o atharin min hriat ro ka kew lenga ka kew fu masak ber chu I o ka pomdo na nia hantilea an kew le a samari mitha a tunge iveng te chu ti chungchanga lali suana soi nangpo kalla chu tiang bok chon vati vero ti kha a chiar le lalpa hi chi oni theilo ani theilo ati en tia khatiang anga Pathian hi fia emo abob lokala a Bible thu hi khatiang anga man sual chi ani lova tukina hian he thu lali suana soi omjia hi kan phak tokin kanan thil fi anga uluk takin kan lo ngai thadon ani kan hnunga kan sei to ang khan Bible zia hun laya an tongkam man larte an thumal man te an hun laya a om zia an ko tirte kan hriat thiam a poimo grammatical interpretation kan ti te historical interpretation kan ti te rhetorical kan ti te le kongrang ranga Bible thil fia na ta na poimo athu om zia hriat chen masak angai na hi tam em maya an soi om zia le tum te zira an hun lai mila khil fia alo tulta a ajek ang ngawa man do na lo om deuh hi a om theyani ti hi tukina hian kan lo hriat masak atha ome lali suan gehena kan ti khrem mun kan ti bok meidil rap thak zia asoina a he thu hi soya meidil chu arab thak mawangin ikut ding Lamin ati Tluk che Chuan tan la pai dai ro itak sapu magehena akal ai Chuan itak sapeng pakhat boral chu itana thazo kani ati hi enge kan lali so hian asui tum che niang le ti hian a omzia le achan soi kop ngal mai ta ila lali so soi tum tak chu sual serious zia tarlan hiani literally in lak turani lava athu soi phena a omzia zok chu zuk hai chu angaya thuar takin sualin sulnu ti chiat anga thin mawang hian lo in ven lo khi apoimo ani ati na lam kha he hena kok zok ma a tin kong dangin soile ta ila sualin kan pannalaya khem na manga min beina hian a hlo tlin lo nan keima ni lama sual du zong omapiang te pai kha a chan ngai chan le tuar ngai tuar in huam hi he hian akok zok ani kutan tak takemo mani taksa ti mel hem zonga khoi poi hi setan lom zong takani taksa hi ngai nep turani an lo ti to thin nima sela Pathian thu chuan in taksa a lalpa choi moi ru ati zoka zuno dom nakha Pathian faknan kan mang thei zok ani nataka chuan mi a uire in a uire lai tak
langsar takatimual pho tu kha sual ani a chu sualero chu mi hring thin lunga da hian abiru thin loi siani sual hi natna hikai kan ti infection ang ani theina laya oma chu hi thalo chu tidam turin ati poilai apon lampan chau kha enkol turani lo achungrila natna thlen tu a khrik zo ka kha bitum telangaya che theilawa siama ti paralyze ti izena ti hlumanga yani mi hring ti bolhlo tu le ti kholo tu suala wanga kuttante zu inte talboro te in o hlum te hi thilrap thak le poi takani a chuai chuan keima nia sual om hi angai to na tenen khen be non fo jok turani ti satan lamani lo thinlung sertan lam simna thlem na manga keima nia sual lo lut tur nar zel na pai chua zel na hi hei hilali suana soitum tak chuni a thel thaka pai zel hi kan ti zelanga ya lalpa chenna atan kan thinlung hi kan hautla ta kan ti thianglim apoimo jok ani lo chuan ikut tan la i thinlung jok ina sim lo chuan mi kut mangin zui hi in le zel thowang mi puina mangin taxi in chiu le zel thowang chu ani kut tan lamani lo chu min ti tlutu tan ai chuan kan sual te lalpa nena kan puanga kan simanga atan kan in hlan tharanga khem na pan lovin kan tlan che san zelanga kan kutan lam ni lovin thin lung ser tan lam hi ani jok ma ani ti hi kan hriat thian dan lo ni sela kan soita kang khan tan ma ila kan thin lung kan ven tha si lo chuan swalin alwa ji reng thawanga rowarel zel thawanga sual man ruwa midang mangin thil sual kan tile zel thodon ani he hi tukina hian khefia tharle thewang u kutan lam ni lovin sim na hi pathian thuin min tarlan sak atum na lam ma chu ani a sual serious je rechungin chumi ati tluk lo tura lo inven khram na le sual keima nia betapiang te pai khak zela hi pathian thuin min zirtir atum jok chu ani ti hi kan hriat thiam dan lo ni zel ro se lalpan athu kan zatan mal som ro se amen itong trayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu ithu te hi ahar sia ainziak ang ngau pia lama hian om zeril takle thuk tak ani thina tukena hian lalpa kan thei ang tok te in ikut dinglamin ati tluk che chuan tia kan lali so thu si om zia te kan lo zir ho le ta he devotion toy te minute ko chung leka kan zir la ya hian apoimo zong po kan sui seng lo lalpa khongai takin kan thei tok toy te hi nangin kan tan malmin som sak thar le la Vawiin kan nun kong po nang malmin hruain he pathian ni a hian imi te nangin kan tharau nun min khoi thar le theu la tharau thianglim min zirtir tu le kai Hruaitu lo ni zel ro se min chandam tu kan lalpa isu mingin kan di le amen lalpan malsom theu cheu ro se ni le nuam le vek ule